Matthew Isaac Silu, Karasaras en son kamarak. Niranoja sisas kachkachla sang ni imo. E ap kachla kachtiang ni kailen leo. Wasa epan kachin wuyaye sabal mepatak. Alapalan tokon eo ap kabilpene. Iyari kachitang pon poch eo o kachitiang pewe apokona mini ororo. E ap masaniyang Israel kawkaweweta song chocho ni karasaras. E masani, mie son kamarakamen, mekoyilang kamarak e kisin waran chukayakay. Aniye kam kamarak, e kay waran chukayako puputiyang peon kisiniyalakan en nan macho. O men pir kay ap pirto kangala. A e kay maratiyang nan wasa chakain, wasa mepuel petepet miye. Rawasata matang, pueke puelo e soche lal. Ani kachpin e takarata kisin waran chukaya ko me apchen os, re ap machorati o mengla. Pueke kalawar soche lel wasalal. Ekay kisin waran chukaya ko, puputiyang nan pungan tip chakachak kay. A tip chakachak ko lau kairta, re kasokela kisin chukaya ko. Ekay maratiyang nan wasapuel mau. Wasata o kairta o kita waren katarapar. Ekay war epuki, ekay war wanaisak o ekay war silisak. Sisas kaim sakala sabal mepatak wach masani. Kumail rong mamie salangamail men rong wasa. Karapen karasaraskan. John patako kayang impen sisas o itagre. Tama komkin kachin tatangki ke karasarasong Israel, ni omkin masan yong Israel. Asisas kachin sapang Israel masani. Pueki moyang kumailanese song rirkan en Wayne coach a ong Israel so. Pue aramasamen me anike me coach kalaut pepil pan ko wong. Pue en anike me laut sang. Ame soche anike me coach. Amekis memimire pan kosang. Imech karapen eikin lokayaki yung Israel ni karasaras. Porakin kilang, reap socha kin chek. Rakin rong, reap socha kin men rong teteteki. Yei makokope na Isaiah poita melel re Israel makachichiki. Kumail pan rongorong, ap socha weweki. Kumail pan kilkilang, ap socha teteki. Pokapeten aramas pukach kepchakailar. Salangarail kan donlar. O masarail kan rochalar. Pwemaso repan kilangki masarail kan. Repan rongki salangarail kan. Repan teteki kabetarail kan. Reapan wakitakyang ye. Coach ap kachin masani. A iapan kakelairailta. Akumail, met pay kumail, pueki masamaikan kin kilang wasa, o salangamaikan kin rong wasa. Kumailanesta pasukop chocho o melelepek chocho, anana ko walap, kilang tama kumail kilkilang, reap socho kak, repilmen rong tama kumail rongorong, reap socho man rong. Sisas kachin kaweweta karasaras en son kamarakako. Kumailan rong, o batangki wewen karasaras en son kamarak ako. Iraikan makin rong masen tuan Wayne coach ap socha kin weweki. Rerasen kisin waran chuke mepuputiyang peon kisiniyalakan en nan macho. Ngayon suat ap kin koto o atiasang tama kin kamarmartiyang nan kapetarail. Kisin waran chuke mepuputiyang nan wasachakaino weweki iraikan mekin rong masano o matang peren kita rongorong. Ap esocha kin changala rerail. Ma apa leo takamakam kin lel irail pueki masano rakin matang loti. Ame kamaramartiyang nan pungantip chakachakko weweki iraikan
mekin rong masano ap ananen sampakan o pakaben tipsokan kin kasokela masano rerail. Yei me esocha kin waki. Ame puputiyong nan puel mawo, weweki iraikan mekin rong masano o weweki mau melen. E ap kin wa rerail. Ren ekei uwan chochon wa epuki. A ren ekei waneisak. A ren ekei silisak. Karasaras en tip suatkan. Sises pil masaniyong rail pil aboch karasaras. Wain coach raseng aramas emen. Me kamaratiyong kisin war mau kay nan e match. Nipong ew nintoken aramas koros armemeir. E imun chichi men ap kola kamareti waren tip suat kay nan pungan war mau ko o kokolasang. War mau ko law wasata o kairta o wakan perla. Tip suat ko apil parata. En olo e latu ko ap paratore o pachuanong. Maing, kaiten war mau kay mekom kamaretyang nan omuy macho. Ayatue, tip suat ko sangya. I arisapang rail. Imunchichi men mewiyata mech. Alatu ko ap itakre. Komso kupurki se en kolang usatasang tip suat ko? A sapangkin irail. So, yaramen. Pokumail ter pil yang kisang kisinchuka mau ko. Makumail pan machia sang tip suat ko. Kumail moitong po iray koros tip suat ko o kisinchuka mau ko en kairta laulel an son rak. Eri, niyan so inak intayang son tulungkan, kumail usata mas tipkan o kipene nikapakap kay po en sisla. Awan chuka mau kan kumail kipene o nagtala nan imoy iman nak. Karasaras en waran chuka chikichik. Sisas pilmasan yung rail apoch karasaras. Wain coach rasang kisin waran chuka chikichik kis, makayaw chikichik ren kisin waran chuka karas. Aramasamen ap ale o kamaret yung nan sapwe. Elaw kairta e ap uyala chuka laut poch nan pungan kisin chuka kan karas. Ni e uyala chuka laut poch men pir kan ap kin pirto o uyata pasarail nin rakan. Karasaras en is. Sisas pil masaniyong irail karasaras pochech. Wain coach rasang is melia men ale o talakita nesen pilawayo. Nesen pilawaw pon law umposata. Sisas kin kachin tatangki karasaras. Mebukach koras sisas kin kachin patangki yung pekono ni karasaras. Pwe iche ni karasaras me ekin masaniyong irail mekoch. Niye kin kachin wiya sabol me batak. Ekin kachin wiya mech po en poita me soko po masaniyer. Ipan tatong karasaras ni e ipan kin kosayong irail. Ipan kasalayong irail sang rirkan sang ni chepin kawa. Sisas kachin kaweweta karasaras en tip suwato. Sisas erikach la sang pokono o kachlong nan im ew. Sabon mechon patak ko ap kayang umpe o pachawanong. Maing, kum kachin kawewo yung kich mas karasaras en tip suwato ko nan macho. Sisas erikachin sapang rail masani. Son kamarak war mawo yeinin aramas. Macho yei sampa. War mawo yei aramasakan mechawatar wain coach. Tip suat ko yei aramasakan mayangan setan. O imunchichio mekamareti waran tip suat ko yei chapel. Anson rak yei imun kawa. O chon tatokan yei chon langkan. Eri, tuan tip suat arkin orar pene o isisla nan kisin yei. Ebil pantuweche ni imun kawa.
Nin aramas pan para napesang sawal machon langkan para en kapakonepene sang nan weyo irai koros makin kareyang aramas tip. O mesuat chikan koros para en kasiray lang nan mwel wasarapan sang ye o ngiray kan checherak. Ame lalapakan pan lingalingla nan wen samarayla tuweche kachipin. Eri kumail rong mamia salangamail men rong wasa. Karasaras en tay kasampal rir eo. Wen coach raseng tay kasampal rir eo. Mawia ekyak pan puel nan sap eo. Aramasamen ap tiarata pan puelen sapo. E ap pureng akila pan puelo. Iyeri pereperen kola nechkila me koros me e aniki o purala painda sapo. Karasaras en chakai kasampal eo. Pilwin coach raseng son nechamen me reperen chakai kasampal seli. Elau tiarata. Meyo makayo kasampal ye. E ap kola nechkila e tipsukan koros. Puen painda chakai kasampalo. Karasaras en uk. Pil eo, win coach raseng uk poch. Makin sek pesang nan set puen kelti sangan mam koros. Di e tiralar set kan apkin urata kitang ni oror o mon ti puen pileng mau kan nanar pakit kan. Ame sakanakan kan kinlagtagla. Eri ituan mepan wiyawi ni imun kawa. John langkan pan pekatar pesang, puen kacoresang aramaswat kan ren memaukan. O kasapakiray lang nan umwel, wasarapan sang ye o ngirail kan checherak. Kapakasampal makap o memereng. Sisas erkachin kaina marerail. Kumail weweki sang pukach koros? A irail pachawanong, maing sa weweki. A e ap ut masan yung rail. Eri, mech weweki meson patak koros en kosan neto, me pan wiyala chon patak nan wain coach. Reraseng kaunen penene men makin kapareta sang nan ima nak kapakap o kapamerengkan. Sisas kachin sakankan pan men Nasaret. Kata-kate o sisas lau kachin kaim sakala karasaras pukach. E ap kach lasang wasaw, kach lang nan utakeo. E ap kachin kawewe tamasanan coach nan arail sinakakeo. Rail ap puryamoy kila nintinta. E batangki sang ya sangon lalakongach. O sabal memanamanakan ko sang ya. Kaitekin ine Mary o riekan same Joseph Simon o Sudas. Rielikan koros so kin mimi rechain. Eri, e patangi sang ya sang pukach koros. Irail eri soy kalasises. Asises ap kachin masan yung rail. Aramasakan kin wauniki so kopakan wasa koros likin ar kanim o nan ar penene. Iya risocho wiyata manaman chocho wasao, puek yar so posan.